Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi isaba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kwemeza inyongera ingana na miliyari 106 na miliyoni zisaga 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ariyongera kuri miliyari 4,658 n'ibice 4 yari yemejwe mu mwaka ushize wa 2022. Iyo nyongera ya kabiri n'ibice 3% itumiye ingengo y'imari y'umwaka wa 2022-2023 igera kuri miliyari 4,764 n'ibice 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga ava imbere mu gihugu azava kuri miliyari 2,372 n'ibice 4 agere kuri miliyari 2,487 n'ibice 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bikaba bingana n'inyongera ya 5%. Ingengo y'imari isanzwe izava kuri miliyari 2,543 n'ibice 2 z'amafaranga y'u Rwanda igere kuri miliyari 2,775 n'ibice 2. Ibyo bivuze ko iziyongeraho miliyari 162 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo ingengo y'imari ziyongera mu nzego zitandukanye agenewe imishinga y'iterambere ry'igihugu siko bimeze. Dr. Uzeni Ndagijimana ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Ngagena imishinga azagabanuka miliyari 66 n'ibice 5 ave kuri miliyari 847 n'ibice 3 agere kuri miliyari 781 n'igice 1 z'amafaranga y'u Rwanda. Ashyirwe mu zindi gahunda zihutirwa mu ngengo y'imari isanzwe cyane cyane mu burezi ndetse no kongera ifumbire mu rwego rw'ubuhinzi igenewe kuzamura umusaruro wa kawa n'ahandi hatandukanye hagaragaye ibyuho mu nzego za leta. Icyo gisobanuro cya Minisitiri Ndagijimana cyatumye Depite Dr. Frank Habineza yibaza iki kibazo. Iyo twagiye gusura abaturage bahora batwibutsa ati Perezida wa Repubulika yatwemereye umuhanda kino gihe n'iki, ariko na n'ubu ntibirakorwa, kandi ukasanga uwo muhanda aba yabemereye ari ryo shingiro ry'iterambere. Nari narebye muri izi presidential pledges nsanga cyane nkaho mperuka mu karere ka Nyamagabe hari umuhanda Perezida wa Repubulika yemereye abaturage wa Murambi, Kibumbwe, Kaduha, Manarwa w'ibirometero 47. Nabonye mwavuze yuko mukishakisha amafaranga kandi yarabemereye mu 2018 kandi tubona manda iri hafi kurangira. Akabaho n'undi wa Kitabi, Musebeya, Gishata nawo muri Nyamagabe uyabemereye mu 2019. Noneho nareba mu karere ka Gatsibo muri Bibuza na Kayonza muri 2016 nawo Perezida yabemereye umuhanda wa Rugarama, Kanyangese n'Amatunguru. Ndetse ndiraho muri Gatsibo hari n'undi wa Muhazi Belt, construction of Muhazi Belt Road, ari urimo Musha Muhazi Belt na Kaje Vuba metero 42 ibice 5 ze cya Mutara, Nkoto, Kiramuruzi. Yewe wagira no muri Rubavu naho hari umuhanda wa Kanebwe road section of NR 18. Muri Ngororero ari Nyaki Nama Cyanika Musanze Road. Muri Rutsiro naho narahakoreye hari Kazabe Rutsiro Gashubi, aho batugaragarije ko hameze nabi cyane, twarakiye hameze nabi cyane ku buryo umuhanda uramusukozwe byazamura imibereho y'abaturage. Muri Rwamagana hari Rugende, Karenge, uho ntabwo biratangira. Hariya mwari muvuze ko hari fund mobilization, ariko hano ho biranatangira. Ndetse muri Gakenke hari kwa Nyirangarama Foundation naho mwari Perezida yabemereye. Uretse by'imihanda ari muri Gicumbi Perezida wa Repubulika yabemereye ku bantu ba cooperative yita Gicumbi Processing Cooperative kubaha icyuma gikonjesha. Ndetse na mu karere ka Nyanza naho yari yabemereye ikibuga cy'umupira Nyanza Football Ground. No nkibaza se ko mbona manda tusigaranye umwaka hafi umwe n'igice cyangwa se tageze kuri 2 mugaragaza yuko amafaranga gishakishwa, bizagenda gute kugira ngo Perezida wa Repubulika ibyo yemereye abaturage bizagerweho mbere yuko manda irangira? Kuri iyo ngingo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yavuze ko ibikorwa 27 muri 65 bingana na 41% by'ibikorwa Perezida Kagame yemereye abaturage mu bihe bitandukanye ari byo bimaze gukorwa, ariko ngo hari ibindi 10 bitaratangira. Icyakora ngo bizakorwa mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye abaturage byagiye bihabwa uburemere, byagiye biza mu bya mbere bigomba gukorwa ku buryo hari aho bigeze ushyira mu bikorwa.
iyo birebye byose hari ingero yatanze ariko zari ingero gusa ubundi birenze ibyo yavuze. Dufite ibikorwa bigera kuri 65 muri byo 27 byararangiye, 17 bigeza ku gipimo cyo hejuru bishyirwa mu bikorwa, hakaba n'ibindi biri mu nyigo ndetse n'abike bitaratangira ntabwo bigeze nko ku 10. Buri mwaka rero mu ngengo y'imari birateganywa n'ingengo y'imari y'umwaka mushya tuzabaza muri iyi minsi itangira mu kwezi kwa 7 kuri mwaka arangira mu kwezi kwa 6 mwaka utaha, n'ibindi bitarakorwa nabyo bizaba byashyizwemo bijyanye n'ubushobozi buzaburiho. Kugeza ubu Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igaragaza ko ingengo y'imari y'igihugu imaze gushyirwa mu bikorwa ku rugero rwa 59%. Amafaranga bageneye ibikorwa by'iterambere amaze gukoreshwa ku rugero rwa 57%. Naho ingengo y'imari isanzwe imaze gushyirwa mu bikorwa ku rugero rwa 62%. David Nzabonima, TV 10.